Let's check this. Time to check my card if I have money. Let me see. Alright. Scan the card. İşleminiz yapılıyor. Sadece kağıt para girişi yapınız. 261. This is not enough. I'm gonna put back 10 lira. İşleminiz yapılıyor. Lütfen kart yüklemeniz gerçekleşti. Tamam. Now I can go. See? Press here. Alright, let's go. See, we've been there. Vidim nekoliko autobusa, ako potrčim stići ću na jedan od njih. Ali ne moram žuriti, samo 2-3 stanice idem. Sinđir likuju. Avcılar, Suçeşme. Da sam potrčala, stigla bi na ovaj. Nema veze, sad ću na ovaj kjerić. I can get on this one. Ajde. I ovaj se ne zaustavlja. Hajde. Šta je ovo? I sada čekamo. Ali neće trajati dugo. Here's the bus. Hey, on the bus. O bilinmiyor senin. O şimdi senden çıkmış.
Better put my bag in safely. Hayır.
Sorry. Sen bardağını yap. رنگ موتور رو که دیگه گرفتم مختار آمده از افراد کشم مریض Geliyor mu şimdi şey devleti دفتر هاست دفتر ها اینجا فیلزون یک موتر باشه که آدم اونجا رو بگرده کلش نمیشه Değil çeneli. موتر 5 دلار تیل که میده Yoksa روز دو چند موتر بازی رو بزنی شد سنتر کنه میمونه اینجا سیستم انجین گپا رو بسیار کنترل داره بسیار کم اصلاف از موتر روش son da sen dali da sen şani dizel anı mı dizel دیزل زیاد میده دیزل زیاد دیزل پیش چرا انجام میدونی مخی نشد این هم ortada motor sürüşü edildi. نرفتیم کنید در سایت تحصیل کنیم سایت من داره سایت ما داره موتر سایت است نمره زدگی زنگ بزن O çende aslında. کی موتر Yapılıyor ki model işte. Ya küçük şeyler model. هر مدل شما خود Model arzon çıkıyor. نمیدونم $5 Bu ne kadar iyi bir panjori otura mega da panjori kim mega. خود موتر خالصه داریم که 12,000 کیلومتر داریم یه دیگه موتر لاستیش هم برای داریم راجی بازی زن یک راجی بازار آمده بود لگده بریم اتفاق موتر هم زده بده یک فیات هم میتونیم 80-90 هزار روز بگیم چون اینو بگردیم فلانی رو خیلی بگردیم که اینو خود خلاص Sad je vrijeme da se izađe na stanicu. To je bila vožnja metrobusom. A sad idemo uz stari most koji će za nekoliko dana biti zatvoren. I na mostu ćemo završiti snimanje. Ovo je vjerovatno jedino mjesto u Istanbulu gdje su ovolike gužve. Nisam sigurna za dalje, ali ovo 100% provjereno uvijek gužva. Zato su napravili spiralni most koji ću vam pokazati za nekoliko minuta. Stari most ima ove čelične željezne stepenice. Djeluju jako, ali vjerujem da je vrijeme da se zatvori most.
I ovdje izlazimo. I vrijeme je da se javim. Evo ga, novi most. Ok. I vrijeme je da završimo ovo snimanje. Bye bye.